gouvernement de la République. Je suis en train d'ailleurs de vous rassurer ici que tout ce que vous êtes en train de voir en ce moment, c'est le bâtiment intelligent qui est visité par le chef de l'État et certains membres du gouvernement, les invités, les diplomates et chefs de mission diplomatique en République démocratique du Congo. Je suis en train de vous dire que si c'est une réussite et aussi technologique parce que la radio-télévision nationale congolaise est à même de vous faire voir tout ce qui est là-dedans. Nos caméras sont postées partout, à chaque niveau, à chaque compartiment. Et ça, c'est l'exclusivité radio-télévision nationale congolaise. Mais aussi que Ibatimba et Katendi Zola, Moukoko, je suis en train de vous ajouter que ce bâtiment a plus de 100 caméras de surveillance. Donc la personne qui est à autant de mètres, autant de kilomètres qui s'approcherait de ce bâtiment est vue suffisamment et à temps. Il a quelqu'un qui entrerait d'un ministère à un autre, il est suffisamment vu, il est suffisamment suivi. Donc, ça veut dire que c'est une modernité construite avec les nouvelles technologies et le gouvernement de la République qui est en train de suivre ces travaux a fait en sorte que tout ce que le chef de l'État a demandé, tout ce qu'il a bien voulu que ça soit réalisé. Comprenez que vous suivez une salle, vous êtes en conférence ici, vous avez la traduction automatique en 8 langues, et donc vous n'avez pas tellement besoin de beaucoup d'interprètes. C'est l'interprète ou le système de l'interprète devient beaucoup plus aisé en 8 langues. Je n'ai pas envie de dire que ce sera l'anglais, le chinois et quoi que ce soit. Non, toutes les langues sont un peu représentées pour permettre aux conférenciers de suivre les interventions des uns et des autres. Ce beau bâtiment intelligent a un sous-sol. Ce sous-sol est aménagé de telle sorte, les jours qu'il y a inondation, ou qu'il y aurait inondation, du moment où la première goutte d'eau entre dans l'immeuble, elle est ressortie immédiatement par un système d'évacuation. S'il y a interruption d'électricité ou incendie, immédiatement les systèmes s'activent automatiquement pour qu'on éteigne le feu. Donc tout ce qui est pour protéger un bâtiment comme cela, un bijou, tout a été pris en compte. Et le gouvernement de la République démocratique du Congo a dit au chef de l'État, merci, vous devez être fiers, chef de l'État, que de nous doter d'un beau bâtiment, d'un outil de travail, et à écouter le représentant de l'entreprise Chengwen qui avait attaché le marché pour la construction de ces bâtiments intelligents. Il dit, l'entreprise ou son entreprise Chengwen avait recouru à des spécialistes congolais. Du maçon, hôtelier, électricien, se fait par des Congolais eux-mêmes. Et ça, c'est une très grande chose parce que les Congolais ont démontré leur capacité de mettre en pratique leur intelligence et leur formation. Guillaume Koukou, je pense que c'est Jitunga ja Congo démocratique ngasa le bilodi retangila mulongo wa amatunga akati mashiri muka maya kumpala mbwatanya bwa nodino mwana bwimpa bwa nzubu dufuma kuja shibwa mwana muchimenta kikasa nzubu mutumbuka urujyo mwana kubinjirimbi mwasa nonko kudimula mataro litunga de tubwa kwa mulisha bibamba lukabuka bwanyi ministère ivo mikala mukati mwadifuchira bwase imona makupeta ya inzu yali kwa chaja mujumo mwanda mwempana mujumo mwakana chibamba lwanyi bweno kunye barobile wase nzubuwa meji mimpani makana kinsu buwaja mbedi benye okumpala wa meji munda mwanyi tuwa jetu mwakura bena mkana bambwase immeuble intelligent mwasa munu mchimente kinkasa chimenga cha kinkasa mkwila mambu wajitunga la Kongo wa mungalata nujibo kundikudile lukonku namba wase kaji anuzubu mwehelewu kiwikala ministeri yonsu mwakusanga jibwanyi dande munu jibwase mwabo tulika tokule nunku tuliji sambu jansu bunu jiru mwana ujifu mwajito mkachi mwajitangila namba yonsu imikala mikazula insambo jino nku kuji imwa nzubu imikala mitoku mwanda mitegeta nzubu mitumbuka ibu mkachi mwajaka sa kujaka jaku libena mkalembo jitunga nakunsu bwino nku ni kala yoyi ni ministeri mitoku makumi abiji badi batumbuja bwase nasha bibamba lubu muji bafunji bakulu bamutamba luyambula mataji ni basangibwa mumienzu bwino nku myabetu lubika tusangibwa kulunga luseka badi batumbuja bwase kumwabe nku wa tembe kumpenga kwa palais du peuple nikiwika kabiji ministère isatu ikala miasa kulinga luseke nku
immeuble intelligent ani subweno ku mwimpa ni mwaka na wameji udumwashi bwa place royal mu komino Gombe udumwikala ni tumera tutokuluka ma mwe kwamba semontu chilokubula bajiba mu mwana mshindu ujulwa ni makubwele mu mwina subweno ku menda yonse mika miaka ja milita yard menda kubila bantu miaka ja bimpa dibyakana chikonchiro muntu mwikala ubwela bakuyimo chibamba lukampanda kansanga bariba manyama budu mwikala uye balbo byonso bidibikala bilonla byakana nano buji bwase tuji nunzubu urumika mwase nonku ujini bisa sabito kuchitema anye etajo chitema kulika bidiminga zubu ya mwishi mwabuloba ilimika lamesa mwabenonku na kubamba luwanda mukulu ani ministere mwanda mukulu ki kale makusanya bwa munga chwanzubu unuji bika lumwana kubinjiji bwachi sasa cha chitema chochi kimwamba wikala nzubune na wabisanyi lubya benda bamena babukale ngwa jitunga ani kokele mimiso niki wikala kabiji kabine ani bilo bya mfumwa jitunga niki wikala bidibilo bya ministre kavula mbedi obukalenga bwa jitunga de Congo Democratique byonsu makunu bujo bwase tudebasa lubilo batangila mulungu wa matunga kadi mashidi muka ya kwatemilumbi kana munda mwabuko bisamba kalumba ntukela mfumwa jitunga mukalenga Joseph Kabila Kabange ujika cheto peta ditulipanda bushuwa ukadule chechi kwenche panchakana tatunga ya Congo Democratique bere kuliseka lo manyema kuliseka lo akindu ni kuliseka lo Lubumbashi mbaso kulonda dake mambo makolo soi. Aksanti bwana Mukoka, kisha baba ya taifa kuweza hivi kufungua chumba kikubwa cha serikali, ndio nizamu sasa kwa rais wa jamhuri pamoja na wanamemba wote pia viongozi wa vyumba mbalimbali vya kiserikali kuweza hivi kutembelea sasa chumba hicho kikubwa, kujionea machoni namna gani ofisi hiyo iliweza hivi kujengewa. Baba taifa amepata mafasirio kawaida kuhusu hasa zaidi kwa namna za ufundi na utaalamu za kazi iliweza hivi kupangiwa. Jueni kwamba ni chumba kikubwa kitapokea sasa maofisi ya mawizara mbalimbali ya kazi ya kiserikali. Kazi iliweza hivi kudumu karibu ya miaka miwili huko. Kazi kubwa yameendeshwa kwa namna ya kuweza hivi kusaidia. Ni chumba ambacho jueni kwamba kiliweza hivi kujengewa kwa namna za ufundi upya. Ikiwa moto imetukia, kuna vyombo kawaida kwa kuweza hivi kuzima moto harakani, ama kuna picha na vile vile vyombo mbalimbali vya kutoa picha ama audio visual. Kuna vifaa vingine mbalimbali kufatana na ufundi hapo. Sasa kazi hiyo kubwa imesaidia kwa serikali kuweza hivi kutumika kazi vizuri zaidi. Tutaweza hivi kuwakumbusha ya kwamba kando kando ya chumba kikubwa cha kiserikali kuna vyumba vingine 7 vinatengenezewa kwa namna ya kuweza hivi kusaidia kwa kazi tu ya kiserikali. Eneo ni kubwa yanayotengenezewa ama mnara vile vile kuonesha alama ya umoja na majengo. Mnara ambao baba taifa akaweza hivi kuvua nguo ni ya alama ya umoja wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kuna watu 3, mke, mwanamke, mwanaume na askari ambao wote wamekamata bendera ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Jinsi bwana Bodwe Banza Mukala Isungu kajulisha kwamba ni alama kubwa ya umoja wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ni namna pia ya watoto wanaraia kuweza hivi kujua historia ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ni alama kuonesha pia kazi kubwa anayofanya baba taifa bwana Joseph Kabila ya kurudisha ikiwa amani ukimya katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kujitolea katika kazi kubwa ya majengo. Katika kazi hiyo za mnara kwenye eneo kubwa hapa kwenye Fasi Royal imeonesha na pia kwa namna za amani na maendeleo kudumu popote katika eneo nzima Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ni mchoraji Kalumba ambaye aliweza hivi kutumika kazi hiyo kubwa mbele ya chumba cha kazi ya serikali. Ni kwa namna ya kuonesha kwamba kazi kubwa majengo ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo sio ndoto, lakini ni ukweli. Baba taifa kajulisha ya kwamba kama amkubali kwa masemi, lakini kukubali hata
namna gani anatumika kazi kubwa. Chumba hicho kuwa pia na daraza mbalimbali, naweza hivi kupokea mikutano. Kuna daraza 16 huko, hata daraza inaweza hivi kuwapokea watu 400. Daraza ingine inaweza hivi kuwapokea watu 115, daraza ingine ya watu 17, watu 40, na hata daraza kubwa ya shauri za mawaziri. Ndiyo, kuna ofisi pia ya baba taifa katika chumba hicho kikubwa, ofisi ya waziri wa kwanza na maofisi mengine mbalimbali, hata benki kuwa chini ama kunako rez-de-chaussee. Ni namna kuonesha kwamba ni chumba kikubwa kilijengewa kuwa nafasi watu wanaweza hivi kupata hata kinywaji ama restaurant. Ndio wamefika juu. Jueni ya kwamba ni chumba hicho kikubwa kinaweza hivi hata kule juu zaidi kupokea gari la pakapaka ama helikopter. Ni ya msangazo zaidi, ni kazi kubwa imefanyika hapa. Zaidi ya milioni 35 ya dola iliweza hivi kusaidia kwa kujenga chumba hicho kikubwa. Wengi wanaweza hivi kujiuliza pesa imetokea wapi? Ni mchango wa kila mkongomani kupitia malipo ya kodi, kupitia malipo za kiserikali. Pesa hiyo yote serikali ya Bwana Matata Ponyo imeiongoza vizuri zaidi na kuiweka, kuipanga kwa kazi mbalimbali, sio tu katika kazi ya kilimo, pia kazi za majengo za vyumba. Ndiyo baba taifa Bwana Joseph Kabila amefika juu zaidi huko. Ukiwa kule huko juu unaweza hivi kuona ukubwa wa mji wa Kinshasa na kuweza hivi kutambua hasa zaidi uzuri wa mji wa Kinshasa na namna za kazi mbalimbali jinsi gani imeendeshwa. Kwa ukumbusho, ni shirika SZTC ndiyo iliweza hivi kujitolea na kazi kubwa ya kuweza hivi kuijenga muda wa miezi 20. Ni kazi kubwa, kazi ya maendeleo, jinsi wafundi mbalimbali waliweza hivi kufata. Makusudio makubwa baba taifa Bwana Joseph Kabila ni ya kufanya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuwa eneo kubwa ya mambo ya maendeleo. Rais ya Jamhuri pembeni yake waziri wa kwanza Bwana Augustin Matata Ponyo wapo juu zaidi katika chumba hicho na kutizama kuona nje kwa namna ya kazi kubwa imeendelea. Bendera ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni alama ya umoja, ni alama ya ukubwa na alama ya kuonesha ya kwamba maendeleo ni ya lazima zaidi kupitia kazi kubwa anayefanya baba taifa. Ameendelea hivi kufata mafasirio kutolewa na waziri wa kwanza Bwana Augustin Matata Ponyo. Tutumaini wametizama mahali ambapo tumepatikana fasi royal, fasi mnara za umoja taifa imepatikana. Bwana Augustin Matata Ponyo amemfasiria Bwana Joseph Kabila ni kazi hiyo kubwa kuondosha eneo nafasi mnara imepatikana. Kuna vyumba vingine 7 ambao vimetengenezewa kando kando mahali ambapo maofisi ya mawizara mbalimbali itaweza hivi kutumika. Bwana Kukuma Mengi Panzi. Merci beaucoup Dakain. Là c'est le chef de l'État et le Premier ministre. Au premier vue, au-dessus de ce bâtiment, c'est le panorama de tout Kinshasa. Déjà ici vous êtes en train de voir la carte de la République démocratique du Congo que le chef de l'État et Matata Ponyo, son Premier ministre, sont en train de contempler en ce moment. Mais tout à l'heure, vous avez vu vous-même que le chef de l'État et le Premier ministre étaient en train de voir autrement Kinshasa du dessus où ils sont. Et sûrement que dans les jours qui viennent, c'est déjà une vision. Dans quelques jours, une autre écriture se fera. Et quelqu'un disant, il ne sera pas impossible que ceux qui se sont dit en ce moment puissent se réaliser demain, parce que là c'est Kinshasa du dessus avec un panorama tout à fait différent. Sûrement que le chef de l'État a donné des instructions pour que autre chose soit faite à ce même endroit ou un peu plus loin quand même. En ce moment, le chef de l'État est en train de contempler la carte de la République démocratique du Congo, faite par la chorégraphie de ce jeune fille et ce jeune garçon, tout à fait autour du monument de l'unité nationale et de la cohésion nationale. Oui, yaseleka betu kena komona yao na tangu yai bana kena kuimbila bakele ndenda kati kisika bami